Pitanje je za Ahmadi koji žive na zapadu i sklapaju brak sa više žena, na koji način je to validno, jer brak je zakonska institucija, a zapad ne dozvoljava bigamiju, čak je i krivačno kažnjiva. Ja to ne vjerujem negdje to je kažnjiva. Na koji je način ovo imaju druga ili treća žena i kako Ahmadi mogu da krše zakon vezane za bigamiju na zapadu, jer Ahmadi moraju da poštuju zakon države u kojoj živi. A šta se tiče ovo zadnji riječi, to je potpuno istina. Ahmadi muslimani, bilo gdje živi, bilo na koje države oni živi, oni poštuju zakon od države, zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio i rekao hubbul vatani minal iman, ljubav prema svoje države je dio vaš vjerovanje. I tako jedan musliman ne može da bude pravi vjernik ako on ne voli svoje država. A šta se tiče ovo pitanje, prvo ja hoću da kažem, većina muslimani oni misli islam je prva religija koja dozvoli muškarcima da oni mogu da imaju do 4 žene. I kao da ostali religije, kršćanstvo, ostali ne dozvoljava. To ako mislite, onda ste potpuno pogrešili. Islam je prva religija koja je ograničio ovo broj. Kada je pojavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, među Arapima se kaže da neki ljudi su imali bezbroj žena. 100 žene ljudi su imali. I Biblija isto govori za Hazrat Daud a.s. da kaže da on imao 99 i volio da ima još jedna. I za neki se kaže da imaju do 700. Biblija opšte nije ograničio taj broj. I ovdje u zapad, ako sada ima ovo zakon, ovo društvo tako napravio. Religija nije napravila. I tako ovo sada u zapad što mi vidimo, ovo nije zbog kršćanstvo, ovo nije zbog Biblija, kao sam rekao, Biblija opšte nije pričao o tome, nego dao potpuno sloboda. Islam je prva religija koja je ograničio ovo broj. I zbog neki razlog, kada, na primjer, bude rat, onda ostane više udavice, siročade, bez neko koja, bez staratelji, i onda puno bude razlika u društvu među žene i među muškarcima. Onda zbog takve situacija Islam dao dozvola muškarcima da oni mogu da imaju više od jedne žene. I mimo toga isto može zbog neki drugi razlog, na primjer prva žena je bolesna, ali ne može da ima djece, ali može da zbog neki drugi razlog muškarcima je dozvoljeno da imaju više od jedne žene. A koliko ja znam, nemam puno naši Ahmadi muslimani koji živi u zapad i imaju više od jedne žene. Možda ima par takvi ljudi koji imaju, većina imaju samo jedna žena i oni koji imaju, onda prema zakon jedna je žena koja oni su venčali u opštine, a ostali samo su venčali kao šrijatski venčanje. I ovdje u zapad nema to je krivačna djela. U zapad sada jedan veliki broj
ovi kršćani koji živi vanbračno život, imaju zajedno živi, čak imaju djece i nisu venčali. I čak neki to radi poslije kada djece odrasle. I tako mi poštovamo zakon država, ali zakon to ne zabranuje. Možda da ovi društvo misli da ovi su, ako čovjek ima više od jedne žene, da ostale su kao prijateljice, ali jedna je žena, ali Božji zakon prizna da one svi su dozvoljene, svi su žene, ako je on imao više od jedna žena. I ovo nije naredba, ovo je samo dozvola zbog neke situacije. Kada se pojavi ta situacija, onda čovjek može da ima više od jedne žene, ali većina muslimana, na primjer, isto kod nas vrlo rijetko ima takvi primjer kada neko ima 2 žene ali 3 žene. Većina oni imaju samo jedna žena i ovo je dozvola, ovo nije naredba i ne se krši nikakva zakon. I tako ovi muslimani koji živi u zapad, oni mogu da imaju više od jedne žene po potrebe, ali kao sam rekao, ovo je vrlo malo broj imaju koji nekad se dešava takva situacija. Na primjer, ima udavica, ima djece, sada ona ne može da nađe jedan muž. Možda da bude takva stanje, onda jedan čovjek koji je već oženjen, on može da brini za oboje porodice. I to je, ako žena slaže, onda ne može da neka treća osoba kaže zašto ona je sada druga žena. I čak sada u BiH, tako se čujemo, sada dolazi ovdje dosta Arab i baš sam čitao neki članak, tamo se piše da imaju neke ovdje muslimanke koje su bile udavice, imaju djece, one su bile udate sa nekim Arapima i imaju, to znači imaju djece, one postale druge ili treće žene. I Islam, šta se tiče Božji zakon dozvoli, onda nema nikakvi problem.